Ekskursija traukinuku į druskos kasyklą. Tai artimiausias įdomios objektas, kur pasiūlė brolis, tai mes visi trys, sesė, brolis ir aš, važiuojame apžiūrėti. 1488, la ciudad de Orihuela cede las salinas de la mata a los reyes católicos, quienes estaban buscando recursos para la conquista de Granada. En 1700... The word A-stash in English. These A-stacks can reach a height of 20 meters. The triangular shape of the mounds helps to keep the rain out. When it rains, crust falls on the outside of the soil, and the rainwater simply runs off. Otherwise, it can penetrate into the interior of the mound and dissolve the soil. Each mound contains an average of 15,000 liters. In years of an excellent harvest, the total capacity of these mounds A nuestra derecha podemos apreciar el complejo de la industria de la química. Se construyó entre los años 1956 a 1966. Este proyecto industrial no tuvo los resultados esperados, quedando todas las fábricas Estas naves en la actualidad están prácticamente en desuso. The industrial complex situated on the right was built to use for the manufacturing products derived from concentrated sodium. This industrial venture was not as successful as anticipated. All factories were eventually closed in the 1977. Today these buildings are virtually abandoned. Now we are going to enter the old production of exceptional high-quality Adentraremos a las antiguas balsas de la to pat, kaip ta druska čia dabar gauti. para la extracción las características medioambientales de la laguna de Torrevieja. Su producción se realiza durante los meses más Tai čia dabar tą sukabinti reikia ir į tos kalnus nuvežti. Esto hace que se forme una fina capa sobre la superficie que se recoge manualmente antes de que el viento haga precipitar la sal al fondo de la laguna. Finalmente se almacena para dejarla. Tai čia netoli galėtum nueiti, tos druskas pasikabinti. Tai nepirktumai? Perki druską. A tu druską perki? Čia O čia va buvo tiek. And if it has, they harvest it immediately. The process is done entirely A čia jau galima valgyti ją. The salt is placed in storage while it dries before the impurities are Tas rožinis ežeras. O čia rožinis ežeras. Tai čia į flamingų turbūt, ne, nuo druskos. Es la creación de los famosos barcos de sal típicos de nuestra ciudad. El montaje de un barco de sal se realiza artesanalmente y consiste en primer lugar en formar la estructura del barco mediante trozos de madera y recubrirlo con trapo de algodón. Luego, cuando la laguna está cristalizando, se procede a lo que se conoce como el cuaje de los barcos, que consiste en introducir el barco en la salmuera para que los cristales de sal se adhieran a la estructura. Para finalizar, se introducen en unas urnas de cristal. One of the professions traditionally connected to the salt industry is the creation of the famous salt boats. They are made entirely by hand and require a great amount of effort and skill. To make a salt Tai boat, paskui tą vandenį išleidžiu. create the basic structure Druską susiam. and cover it with a very fine layer of Druskas prisisemsiu, nors į kepurę dar.
A sūro. A druskas per daug. Matyt, žydėja ir nukrenta. Nes šiaip jo gali būti nesąžininkai. Parodyk, kur tas žiedis yra. Važiavau, mačiau. Tokie žali dar. Jo, ką mes matėm, buvo, kada sakiau. Tai vakar, man atrodo, mes kai važiavom link kalną, kad vieną žiedą, ką sakiau, o žiūrėkit, kokie žiedai. Jų buvo daug didelių. Jinai žydės, jinai važiuoja. Arba jau nužydėjo. Arba tie nužydėjo. Matai, nesiskleidėsi, matai, va čia va šakas, tokios nesiskleidėsi. Tai ten vaisiai jau. Sieklas. Pala, ne, viršūniai, apačioj viršūnė. Tai viršūnė yra dar tik žydės. Profesoriaus galit paklausyti. Viršūniai tik žydės. Nes apačioj pirmiau pražydė. Tai dar gražiai bus. Profesorius biški šūda, pamanėm įsitikim.